nta gusubira inyuma, RGB umurego wo kugenzura ndetse no gutunganya ibijyanye n'imisengere ihagaritse amasengesho yaberaga kwa Yezu Nyirimpuhwe nk'uko tubifitiye itangazo ryasinyweho n'umuyobozi wa RGB Dr Doris Uwicyeza Picard. Riragira riti iki cyemezo ni icyemezo gikomeye cyane leta y'u Rwanda yakoze ku buryo nyine kwaho ni icyemezo cya guverinoma, ntabwo ari icyemezo cy'umuntu ku giti cye, ahubwo kuko ni icyemezo nyine cyafashwe kigomba kumenyeshwa igihugu cyose. Musenyeri Dr Ntivuguruzwa Baritazari, umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Kabgayi, Akarere ka Ruhango. Musenyeri Dr Ntivuguruzwa: impamvu guhagarika by'agateganyo amasengesho abera ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu karere ka Ruhango. Nshingiye ku itegeko nomero 56 bare 2016 ryo kuwa 16 z'ukwa 12 2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rikanagena inshingano, imitunganyirize n'imikorere. Nshingiye ku itegeko nomero 72 2018 ryo kuwa 31 z'ukwa 8 2018 rigena imikorere n'imitunganyirize by'imiryango ishingiye ku myemerere. Nshingiye ku mabwiriza y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nomero 1 bare 2025 yo kuwa 6 z'ukwezi kwa 3 2025 yerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere. Nshingiye ku isesengura ryakozwe ku bwitabire n'imitegurire y'amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka abera ahitwa ku ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe muri Diocese ya Kabgayi mu karere ka Ruhango, intara y'Amajyepfo, byagaragaye ko ahantu amasengesho abera hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. Aha twifuje kugaruka ku masengesho yabaye ku cyumweru tariki ya 27 z'ukwezi kwa Mata 2025 ahabaye umuvundo w'abantu benshi ku buryo byaje guteza impanuka, abantu bamwe bakahakomerekera. Ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane kuko haba hari abantu benshi, bamwe bahageze bakuramo inkweto kagenda aho hantu, mbese haza abantu benshi mu buryo bukomeye cyane. Wowe wenda ubyumva wagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko haba hari abantu benshi cyane. Iri tangazo turisoze riragira riti mu rwego rwo gushaka ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abasengera ku ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe, turabamenyesha ko amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka yahaberaga ahagaritswe by'agateganyo kugeza hashyizweho ingamba zituma hatazongera kubaho ibibazo byashyira abahasengera mu kaga. Mugira amahoro. Dr Doris Uwicyeza Picard, umukuru w'urwego ushinzwe imiyoborere, niwe washyizeho umukono rwose kuri tangazo. Bimenyeshejwe ni ibintu mbese nyine iri tangazo riremereye cyane ku rwego rukomeye cyane, kuko urabona ko nyine ibintu byakozwe byatekerejweho cyane. Umugereka w'ibaruwa uriho abo bimenyeshejwe
bimenyeshejwe minisitiri muri perezidansi ya repubulika, ubwo biriyo umva nta mikino ihari. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, minisitiri w'ubutabera, intumwa nkuru ya leta, minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu, minisitiri w'umutekano mu gihugu, urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NIS. Iki cyemezo ni icyemezo gikomeye cyane leta y'u Rwanda yakoze, ku buryo nyine kwa ni icyemezo cya guverinoma, ntabwo ari icyemezo cy'umuntu ku giti cye, ahubwo kuko ni icyemezo nyine cyafashwe kigomba kumenyeshwa igihugu cyose. Nawe wumve minisiteri zamenyeshwe cyangwa se abaminisitiri bamenyeshejwe. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda, umunyamabanga mukuru w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB, nabo bagomba kubimenya, ubu byabagezeho kare. Guverineri w'intara y'Amajyepfo n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango. Nta miteto irimo, ni icyemezo nyine cya guverinoma, kuvuga ngo ni itangazo. Kandi bamenyeshe iki kintu, kuvuga ngo kugira ngo iri tangazo cyangwa se icyemezo kijye gufatwa, biba byaganiriwe mu buryo bwose kuva ku rwego rw'igihugu, guverinoma yose iba yabyemeje. Noneho aba bose bakaza kugenerwa kopi, ntabwo ari ibintu biza bibitura hejuru, bose baba babizi, nta yindi literate cyangwa nta kundi kubisubiramo, kuko ngo ni icyemezo nyine cyafashwe kigomba kubahirizwa rwose. Ariko wenda nsoza n'iki kiganiro kitaza kuba kirekire, ndagira ngo mbabwire ngo usomye muri Zaburi, ugasoma Zaburi y'115 bambe, uhereye ku murongo wa mbere, ubwo birajyana rwose nibi turimo tureba. Havuga nyine imisengere ibera hari ahantu. Iyi Zaburi yantangaje cyane, Zaburi y'115 haravuga ngo, uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku 8, haravuga ngo ntaba ari twe Uwiteka, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe abe ari ryo uha icyubahiro kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Kuki abanyamahanga babaza bati, Imana yabo iri he? Ariko Imana yacu iri mu ijuru, yakoze ibyo yashatse byose. 4, ibishushanyo babandi basenga ni ifeza n'izahabu, umurimo w'intoki z'abantu. Bifite akanwa ntibivuge, bifite amaso ntibirora. 6, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Ababirema bazahwana nabyo, n'ubyiringira wese. Imana itugire neza cyane. Mu by'ukuri barahasengera kubera ko nyine baza, kubera ko ari ibintu baba barigishijwe. Ariko ubundi gusengera imbere y'ibintu bitagusubiza, gusengera imbere y'ibintu bitakubwira ngo yego twakumvise, Imana itabara u Rwanda, itabara igihugu cyacu, tugirire neza cyane. Turifuza imbaraga zihindura zikare mu buzima muri iki gihugu. Imana itabara igihugu cyacu. Rero gusengera imbere y'ikintu kitakuvugisha, kandi Bibiliya, amategeko, itegeko ry'Imana kwa ngo ni Imana kwa ngo igirira ishyari cyangwa yanga umuntu uyirebera mu kigirwamana. Ntabwo ari ni Imana itagereranywa, ni Imana ishobora byose, ni Imana ifite imbaraga n'ubutware, idapimirwa mu ntoki n'imirimo y'abantu, ahubwo ni Imana ishobora byose.
RGB Imana ibahe umugisha, nabahishuye n'ibindi byinshi cyane. Yego iyi ni update, ariko raya nkubwire ngo dusenge kandi Uwiteka azaza ye guceceka. Mwari kumwe na Ndayishima Alphonse kuri Apostle TV Films. Kristo abishimire kandi abamurikire, muhabwe umugisha mu mirimo yose murimo gukora. Turabakunda cyane, ibihe byiza. Shalom shalom.